Bog junači! Sad kad ovu stanicu spustim na grupu. Ovo sam ti ja 7 godina. Počasni vod. Povodom obilježavanja 9. januara Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske formiralo je štab za svjetlosti akcije Republike i Virtualne 24. koji je odluku provođenja na mjestu stavljaju za čina organizovanja strežnog posljedanja. Rukovodila štaba direktor policije iz Niškog Peše, Draganski Jožbrović, načelnik uprave policije, dok članove štaba čini načelnici organizacijnih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Rukovodila svečanog interesa Evropske ruski stranke i načelnika policijske uprave Istočnog Sarajeva, organizacijnih rukovodila Centra reformu i načelnika medicinske opšte policijske uprave policije i Saša Jablonča, komandant žandarmerije. U ovom trenutku za dozvolu za početak svečanog referenduma predsjedniku Republike Srpske približava se rukovodilo svečanog referenduma Igor Vučić. Gospodine predsjedniče Republike Srpske, povodom proslave Dana Republike u vašu čast i čast Republike Srpske pripremljen je svečani defile. Učesnici defilea su ešaloni policije i civilnog sektora. Dozvolite da svečani defile počne. Razumem, gospodine predsjedniče? Para mim, mais, Deus,
Na čelu je šalona jedinica i motorizovanih šalona Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske kreće se rukovodilac svečanog defileja Igor Vušić. Iza rukovodilaca svečanog defileja ulazi zastavni vod. Zastavni vod je rekordni komandir Vitor Petričević. Zastavni vod formiran je od policijskih službenika počasne jedinice. Na čelu zastavnog voda je Hrvatskog zdravstva i za dva policijske komandir počasne jedinice sa dva pratioca koji nose oficirske sate za kojima je nađen tekst "Ne vadite bez povoda, ne vraćajte bez časta". Pripadnici zastavnog voda nose svečanu uniformu i naravno što je prvo hrvatskih službama 59-66 crni boje. Prvi je član formiran od policijskih službenika specijalne terorističke jedinice. Na čelu prvog šalona je pomoćnik komandanta Saja Raško Mitrović. Od njega nekošao prvog reda Nedalja Petra Prkovića i Nedalja zastava za narod. A jedan broj pripadnika Miloša Obulića i Nedaljom Majora Milana Petrića. Pripadnici od šalona Saja nose kopika uniformu sa lupinom jaknom, crveno-beleku i zelene rukavice, a naravno su puškama skar kao i pištoljima globu. Drugi, treći, četvrti i peti je član formiran od policijskih službenika žandarmerije i jedinica žandarmerije Banja Luka, Doboj, Graniška, Prijedor, Ivanović grad, Jegina, Svorni, Pale, Istočno Sarajevo, Kočak i Predivin. Na čelu ešalona su komandir jedinice žandarmerije Bijeljka Nenad Marić, zamjenik komandira jedinice žandarmerije Gradiška Dejan Radić, komandir jedinice žandarmerija Zvorni Novica Mitrović i komandir jedinice žandarmerija Pale Dražan Subotić. Žandarmerija Republike Srpske uspostavljena je 1. avgusta 2019. godine reorganizacijom dotadašnjih jedinica za podršku. Na području Republike Srpske djeluje ukupno 12 jedinica žandarmerije i komanda u sjedištu. U okviru žandarmerije djeluje jedinica žandarmerije Konjica i službeni psi. Pripadnici ešalona žandarmerije nose crnu uniformu 511 i crnu beretku, a naoružani su puškama Taurusu, zastava ANS M05C1T, kao i pištoljima Glock i Mangler. Šesti, sedmi i osmi ešalon formiran je od policijskih službenika druge, treće i šeste četiri posebnih snaga policije, policijskih uprava Prijedor, Doboj i Predivin. Na čelu ešalona su zamjenik komandira policijske stanice u policijskoj upravi Prijedor Dalibor Čopić, policijski službenik Milovan Gavrić iz policijske uprave Doboj i pomoćnik komandira policijske stanice u policijskoj upravi Predivin Milenko Nikolić. Pripadnici posebnih snaga policije nose redovnu policijsku uniformu naoružani sa automatskim puškama M92 i ličnim kratkim naoružanjem kalibra